Ka Moses ale Romo lweny ki twon onyo dul MPs mi lo wachuli ni oni chi kwanyo ng'om mati ya pa dwoko ye jumani chi la chone ne chal tek marach MPs mogo ubera baun lo ubera nyene nye do titi mo pengo ke dwoko to ke parliament ko e pen wini in ne no ni kitia dwoko parliament pengo me ajer Moses Ali tek to the extent ma kwanyo ng'om me achuli dwoko imadi. That is how capable he is. Watiki lutela yi amoro kongiken la kony ti kenyu Gilbert ti kenyu o akol ti kenyu Anton akol ti kenyu kidong lutela mogo me ye chuli ka Moses Ali Romo lwenyo ki un eni weng together with Rudy ma watikwet gini. That is the main reason makitia dwoko ye Moses Ali I parliament. Kono ti chalongo. Kitia dwoko ne pe kwanyo ngoma chuli ki ya mor chwalo ne madi. So in machalo MP mone me amor. MP mone me kid gung. MP mone me gulu. Kitia dwoko pe ngom. Pe kwalo chene gudi. Pe lanyo lutino ga mon pa dano, mon pa boda. In kitia dwoke mengo. Only Moses Ali en kene tek loyo MPs a pa me ye chulio. MPs ma megwa me ye chuli. What we know in a chuli, dega, tele volo. Jem mo mi miu war ma peke ngeo ni loko ngom ye Rudy ye tire ingwete yin ngero moni ingwete yin la tele moni war peke tele vole noni ina ye jai duong la. That is why kakte mo kana ni react gi loy wa million time. To me analysis awaje ni Moses Ali en kene tek loyo lutela pa me ye chuli. Magingeo me pi yigi yi mon ki lutino ki. Which is none of our business. Tinyera nye do titi mo ma pe dwoko pala. Kono jon ti dwoko ne pe. Kete dwoko ne pe kwalo ngoma pa dwoko ne yi madi. Jumani. Meno tek ma eno nyuru yin kono tek keti kwane. Kawa yo gudi gang kwan or yat beti ma rajata yin kero ni jikwene yeli widaro ka kara mi kuyeni die mer pe yiwu I monwu ki lutinu ero pe yet loka daye wono degeni